कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदयन्तितं सुचन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधिकृतं रम्भाफलं पानकं शाकानामजुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो शिवगुरु छत्रं चामरजोजुगं जयनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा हस्तयुगं प्रणते स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं त्वया कङ्कलूर्पेतसमर्पितं तव विभुः पूजां गृहाण प्रभु अथवा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजाविषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारपदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवहारा